diferente. Então, kita precisa for tempo ba graduado idane, para depois nia bele kuliah sai kona baninya perjuangan nia rasik ma kuliah, para depois nia benar-benar menghayati no idane bele dudunya, para depois de idane nia esforço makas atu onsa bel continua nia moris. Também mabarak depois de nia Loron diak baita hotu ita sormal farihau ne channel wala ne fraita so espera kata ka sorita botchira condição ne bediak tan ta fer kata maromak ne graça ne ben sana fating hamu tu kaita hotu diak maluk sira ya oportunidade heniang hawa karakatu kuliah kona ba insa sai MC iha ceremonia graduação ceremonia agradecimento graduação ne molo ke maida tu tama graduação nia pasili usi prosesu lubukida ita hausi SDD itmus ita susar los aprende ABC hacker sabrautan. Itu tama SMP mos itu sanfong idatan. Itu tama SMA ka tekniku nia mos situ sanfong idatan. Wihira tama universidade situ sanfong. Beben tama universidade ini itu ulun moras los liu. Exemplo alin sira ne bema kari livre tinggal ba escola ladun sente todan de mais maski todan. Maybe hirak ne bema tambahan pengalaman hau ne serviço mak ba kuliah filafali então serviço mate anfia depois mak sambil ba kuliah ne be escola auto atu los. Nah, também te esforço mak kita foi entoi ha condição ida. Emang bema nunca sekolah universidade sira lai ha pengalaman dene. Dalam rumah emang hatete dehang kata kau maskila sarjana maybe hawa tene dene ita bot sira lali ke pusing. Hirak ne bema kakara katu saya sarjana pokoknya esforço tu continue sekolah. Tambah emang tu yang pasti emang nebe sekolah universidade yang nomos emang nebe la sekolah universidade pasti ha diferensia. Kona ba lalauk Morris dalam rumah malu nebot celu, mas kona ba ciência automaticamente ema pasti ha diferença kecuali ema sira nebe ma escola lalos karik sira ba sogok pues depois mak sira ikus mai sira hetang gelar no sira hetang ijazah idan emak dalam rumah ciência ne fraco demais mebe ema hotu tu nebe mak esforço pasti sira iha kelebihan ituan iha ciência ninya. Oke, neduni wehira tu ita tu sai MC iha ceremonia agradecimento graduação niang kita haluha atau ita halo para depois emang ne bemak hetang graduação edane bele lembra filafali hamutu konine inang aman bele lembra filafali konaba prosesu ida ne bemak nialiu tambah ema barak esforço makas tebes ni inang aman esforço makas tebes ema balu ne bemak niamak tem que esforço makas par nia bele continua ni na universidade ne haun experiência rasik hau bele acaba ne S1 tambah hau esforço makas S1 bele selu haun escola. Então, ema barak no sanesang lento ita esforço lusa para ema relembra filafali kona baninya perjuangan tambah wehira nia relembra nia perjuangan se motiva nia per depois nia esforço depois de festa idane nia esforço buka serviço rumah kan nia onsa buka kreatividade rumah halo kreatividade rumah par nia bel hetang lucro husin nia perjuangan sekolah nia. Oke. Ita hutu hatene kata iha esforço lubukida. Neduni hanasang henaudehan MC tem que esforço em sapar depois lori ema relembra filafali. Iha parte dene antes bele colemos ho ema nebe graduado par bele hacker kituang kona ba ninya curriculum vitae hahu nia SD, SMP, SMA, ne sekolah henebe, pues bele halo catatan kikuang. Orsida dalam rumah pasi ha ema nebe graduado kondu kuliah, maknya bele fosai konaba ninya perjuangan. Obstakul saida maknya hasoru, desafio saida maknya hasoru, esforço saida maknya halo, hodi ultrapassa situação difícil siraidane, ne ita precisa atu bele tulung nia atu ne bele kuliah sai ke dalam rumah ema balu kuliah totanis. Exemplo hau lu kan hira hau ba yudisium ema la temani hau
hau mas que momento ne bane hau hida de bol sona mos hau tanis tamba emala acompanha hau bai ha ne hau curhat mai biat ne hau ne pengalaman ne to hau tanis tamba hau ba yudisium ema ida mos la acompanha hau ema seluk niang ne ema hau to acompanha ema ne inang aman acompanha maklum ita quando amang laiha ne hasane mas depois pas haurona lagu ida ema tau dan hey o ando bensira ham tau kinang ama bahau ne tanis matamen tambahau hanu in hane papa hau la hanu in hane mama tambahau ne mama iha mai bene sibuk honi awang sira seluk no nyala acompanha hau an tau hau hanu in makau ne pa hau la sano hau ne ama tamba ide sekolah universidade nem hau selu mesak hau la hanu in tan hau ne ina ne ya maklum tambahau ema dewasa ona makau foi na sekolah universidade jadi diferente hoita bot sirae maybe ada história meidane yang pasti diferente. Então kita precisa for tempo ba graduado idane, para depois nya bele kuliah sai kona baninya perjuangan ya rasik makuliah, para depois nya benar-benar menghayati no idane bele dudunya, para depois de idane nya esforço makas atu o insabel continuan ni amores. Também é uma barak depois de nia escola universidade hotu sira frustrasi, também lá hetang lalai serviço, maybe tem que esforço para depois bel halo kreatividade rumah pokoknya buat rumah entah jadi kuli jadi buruh kasar fan online fan pulsa apapun itu yang penting halo uluk tiala emang kita buka dalang atau bel hetan serviço também mau tuh nebe make esforço pasti hetan bensa husi maraomat ninya agenda hanesang hotu ho agenda sira selu maybe iha diferensia ituan nebe hawa karakatu hato baita bot sira. Ni agenda mak hanesang turmai abertura na fatin hanesang MC belef kole bot rumah halunsa para ni asente relembra fila fali bot hotu pois tamai oração nah oração ni dane tem que perhatikan para depois oração ni hanya agradecimento idane bele sai hanesang dalang ida atau bele loke dalam bania para ni esforço ho di hetan serviço rumah pois ketiga lia fong rumah iha lia fong rumah ne ema rumah belele uluk ninia kurikulum vitae depois mak tamai inang aman rumah inang ka aman ka bele kuliah lia fong rumah o ema ne be uluk responsabiliza banine studio ne sekolah ne bele hato lia fong rumah e depois mak graduado ne hato lia fong rumah pois tamai iha kwa kek lo que sampanya pois kelima fohan kek ne depois nia mahili ni hakar foba ni inang aman nia desculpa nia inang aman ho ni nia namorado ka namorada ka se ni hari ona familia tang feng oang inang aman se pokoknya conforme e depois tamaiha entrega depois de fohan bainang aman ka fohan malu nih hene bala iha tambah nia graduado dalam rumah emang comprende tambah sama kia penyuapan lia penyuapan sa fohan malu idane nia he significado exemplo ita quando depois de ita gradua ita fo hahan baitani nang aman significa kata ita hahu simu knarida atu bele esforço em para bele sustentamos itani inang aman. Depois entrega presente especial, kare kusina inang aman, kaya maroma ne behakar fo presente especial bani o husina tiunsira fo taiska fo buat rumah hanesang ne. O husina dobe ne feng ne lain, ne oang. Pois tamaiha oração hangnya. Nah, perhatikan oração idaohin inisio ne oração kona baita agradece tambah ne gradual na. Depois kita husumos na ini tulung par depois baoin nia hetang na fatin Espírito Santo nia romang non esforço na fatina tu continua nia moris so di bela buka mo serviço kari que mane foi mak tamat depois ou emane karik nia começa serviço na antang o insapar depois nia belihan na fatin responsabilidade bani nia família iha oração hang niang ne automaticamente especial bahahan label haluha weng hira itareja atuhan hamutuk itareja mos bae mahirak ne pemak karik lahetan aihan iha lorone bah
Depois, ita for oportunidade ba graduado, né? Para depois nia lá valeu, convida nia maluk sira, ka convidado sira, ne família sira para depois sira hakat baiha, mejahan hamutuk nia. Depois han hamutuk e kusleu convívio. Nah, e a convívio né, karik festa né halobot ituan, então dia kliu for oportunidade mos atu hatolia fang rumah molok festa né hahu. Também dalam rumah naram badit malah convida mos naram saruntu badit, bah estragatan ne festa halo kacau. Obrigada baita buat sira hutu ne bemak na fatinha channel dan netore mata kita haluha like subscribe nomos itu sih suruh malu fali ha ne video tuin mai nomos kita haluha share baita buatnya belum sira liu si media sosial hutu ne bemak kita buat sira iha. Depois kita buat sira bel hare kono baurutan acara iha descriptionnya. Obrigada, lorun dia. Tchau.